Hallo julle, my naam is Carly. En my naam is Janke en vandag gaan ons julle op 'n heerlike avontuur vat hier op On The Rocks. Jy's reg Janke, vandag kuier ons by Lapalanga Game Lodge net buite Mariental. Is dit? En ek het gehoor ons gaan op 'n game drive. Jy het reg gehoor. En hulle vat ons môreoggend op 'n Bushman walk. Regtig? Imagine net, dit gaan baie spesiaal Ja, ek wees. sien baie uit. Definitief. So ons gaan nie verder die hele tyd mors nie. Kom ons gaan leer ken vir Lapalanga. Guys, we find ourselves in the most relaxing space possible at Lapalanga Game Lodge, the spa, and we are joined by the lovely General Manager Louise. Louise, thank you so much for having us today. You're welcome. Could you please help me and the guests to learn a little bit more about Lapalanga? If you could start with a little history. Yes, sure. So Lapalanga Game Lodge has been officially open to the public since 2007. So we're counting 19 years down from now in the industry. So Lapalanga started only as a lapa. It was the first rooms was on the south, on the northern part of the lodge. The rest of the rooms was nothing. So it was basically only the lapa. And then as the years goes and people started visiting, and then the owner decided to go a bit bigger, and then that is how we found ourselves here today. Okay, Yes. and how many rooms do you guys have in total? In total, we have 27 rooms. Oh wow, but I Yes. believe they aren't all the same rooms. So maybe No. you could walk us through the types of accommodation. Sure. So I will start with our most loved rooms. That is the waterhole chalets, the premium waterhole chalets. Those ones, we have 6 of that. Okay. This is right located at the waterhole, where the guests sleeping there can actually experience animals coming to the waterhole, and then you feel the whole breeze of the waterhole at night or in the morning. Oh, And then wow. we also have 14 luxury rooms. The luxury rooms actually is the standard rooms. Okay. Yes, the name But is nothing at luxury. Lapalanga is standard, so... Exactly. Exactly. So the standard rooms, we have 14 of that. They have the basic amenities such as the air conditioning, the showers, and so on, the coffee stations, and so on. Then we have the bigger ones that are bigger than the luxury rooms. This is now the superior rooms. We have 4 of that. Okay. These have bath corners. They are much bigger than the luxury ones. So if you are looking for something that is more luxurious, and then you are a bath person, then you must Yes. definitely go for the superior Okay. rooms. And then lastly, our honeymoon chalet. That is the one right at the corner. Okay, You yes, feel like it's a you are little not bit part of more the secluded. other rooms. Yes. So Yes. that one have a private jacuzzi. It have it's a self-catering. That's the only unit that is self-catering at Lapalanga, Okay. and the rest is served on B&B. Okay. And then we also have our glamping. The Yes. glamping is so amazing. So if you are an adventurous person, you love camping, but you want more luxury again with You want the glamorous camping. en-suite glamping. bathroom, air condition, freezes and everything, that
you find at the glamping. Okay. That makes the total of 27 rooms Yes. plus the 2 camping sites. Yes, okay. Yes. So the camping sites, those are for the people that bring everything by themselves, You correct? bring everything from the tent, from the cutleries, everything. We Yes. give you the ground, we give you the electricity points. Okay, great. Yes, you have your own private ablution. That's a Yes. good part of it. So Yes. if you're camping, you don't So need even to the share. camping in and of itself is actually a bit more glamping It is. to what people are used Yes, to. exactly. That's really cool. Yes. Tell me, you guys also have a lovely restaurant, if I'm We do, correct. So yes. you guys do bed and breakfast, but your guests can also enjoy dinner and lunch Yes, here. we can do actually the full package of lunch, dinner, bed, and breakfast. Okay. Yes, so we do have a restaurant. Our guests can dine in the restaurant, can lunch in the restaurants. We cater for groups. We cater for. We have kids menus also. So Yes, it's a very basically, yeah, family-friendly establishment is. because there's so much space. So I can It just is. imagine a family with a couple of kids. The kids must enjoy this lawn. There's a Exactly. swimming pool, and mom and dad can sit by the water hole, but also have an eye on their kids in the pool. So it was Exactly. very, very well thought out. It I is. really do like It all is of actually, yeah. So if the guests are here, let me say it's a family with the kids, and they decided maybe they are going to book for a massage or something, or one just want to sleep a bit, and the kids Yes. enjoy the swimming pool. They are actually welcome at Lapalanga. Perfect, Yes. perfect. And tell me, okay, obviously we are in the spa, so I'm assuming guests can enjoy the spa. Tell me, what type of treatments can guests expect to have done here? Okay, so most of our guests travel long distances before they reach us. Most of our guests come from the Fish River Canyons, where it's about 5 hours drive. Yes. So when they are here, they want to relax. We offer full body massages, half body massages, foot and hand massages. So you can actually just choose what you want to go Yes. for. Yes. That foot massage is very enticing. We Lovely. might just cut those short so that I can enjoy a massage a little bit later on. Yes, please. You know the feet actually carries your body. 100%. So you have to take care of it. Exactly. And we do I it like best how you here. said that, you know? And We tell do me, it for best. those people that are a bit more adventurous, if they don't just want to do the relaxing part, I believe you guys do game drives and so on. We do have game drives, yes. So we have game drives, and then we also, but the game drives you are going to talk to Ryan more about on that. Yes, I yes, will get to know yes, him and a also little. to Jafet, that is our guide. Yes. So Jafet will tell you more about the game drives, the whole exclusive, how it goes and on. Okay. But we do have Bushman Walk. This is a cultural activity. So the San people will then demonstrate to you how they survived in the Kalahari, how they hunt, how they heal themselves. It's a whole cultural demonstration. So Wow, that yes, sounds very, very interesting. yes. I do believe we are being spoiled with the Bushman Walk as well. You will, So you definitely. guys at home will definitely be able to see that as well. Yes, and it will be also be guided so you don't feel lost Okay. because they only speak Thank in you, San. because yes, if I lose myself in the desert, I don't see me. I will need to just go to the highest little peak, find the oasis that is La Palanga, and come back here. Exactly. And then we also have cheetah feedings. We are having quite some cheetahs that are here. Then you do have to go and then feed them. Okay. Guests love this. I would They love imagine. this, yes, because you get then a close range to take pictures, especially for photographers. They love the cheetah feedings. Yes, I would imagine. Well, thank you very much, Louise. I think we've definitely learned a lot about La Palanga itself. Hello. As you said, I'm going to go and have a chat with Ryan Mm-hmm. so that we can get to know him a little bit, see how he fits in with La Palanga. And you say he's got experience in guiding. He does. So I'm going to get that aspect as well. And then a little bit later on, we will join Chef Anna in the kitchen. And then you guys will see Janke again. So we will be right back. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination,
where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Ons is nou saam met die assistent-bestuurder van La Palanga Game Lodge, Ryan. Baie dankie dat ek bietjie vir jou ook vandag kan leer ken. Hi, baie dankie Carly. Goed om hier te wees. Dankie. Ek wil gou-gou vir jou vra, kan jy vir ons sê hoe het jy by La Palanga beland en was jy nog altyd die assistent-bestuurder? Hoe het dit begin? Sure. 3 jaar gelede het ek hier aangekom. Ek het IT voordie gedoen. Okay. Ja, so dit is 'n baie groot stap. Definitief groot skuif. Exactly. So, 'n groot skuif. Ek het 3 jaar gelede hier begin. Ek het begin as 'n waiter. Okay. So ek het myself opgewerk tot waar ek nou is. Well done. So dit het 'n tydjie gevat. Nie vinnig genoeg nie, maar dit het 'n tydjie gevat. So. Ek neem aan by 'n plek soos La Palanga begin mens as waiter soos jy gesê het, maar ek neem aan jy doen ook 'n klomp ander goedjies. Ja, vreeslik. Is jy very hands-on? Ja, nee, baie hands-on. Waiter, barman, reception soos waar ek nou is. So dit vat 'n bietjie. Yes. Ja, Maar natuurlik ek neem aan jy het 'n liefde vir mense. Laat jy gegaan het van IT wêreld na die toerismebedryf. Exactly, ja. Okay. Meeste van die tyd het ek besef ek is 'n goeie tipe kommunikasiemens. Okay. So op die einde van die dag ek het 'n liefde vir mense nog altyd. Ek is 'n plaaskind, so jy weet ek is grootgemaak. Ek het net een broer. Okay. So ons is quite close. Yes. Maar vriende, familie, ek geniet dit baie om met mense te werk. Ja, jy's net 'n lekker mensemens. Ja, soos wat mensemens. ons geniet. En Ja. Namibië is mos 'n lekker mensemens. Correct. En sê gou vir my, jy het nou die toerismebedryf gekies omdat jy 'n mensemens is. Ja. Maar het jy self al redelik rondgereis? Ken jy ons land? Het jy al oor see getravel? Ja, ek het toe ek jong was baie rugby gespeel, so ek het redelik Suid-Afrika getoer, Okay. Garden Route en al die tipe. Ag, dis die mooi deel van Vreeslik, Suid-Afrika. vreeslik. Buiten dit het ek 'n paar keer oor see gegaan. My eerste keer was toe ek China toe gegaan het met my broer. Wow. Ja. So Suzhou, 'n klein plekkie buite Beijing wat is regtig waar hy het pre-med gedoen, so hy daar ek het dit saam met hom gegaan. Buiten dit Marokko, soos ek sê Suid-Afrika. Maar een ding wat ek kan onthou is toe ek jong was, het ek eendag iemand gehoor sê jy weet die wêreld is soos jou huis, né? So as jy net in jou land bly, dan ken jy letterlik net jou kamer. So jy weet net hoe jou kamer lyk. Jy weet net hoe Dis 'n mooi manier. Jy weet nie hoe jou badkamer lyk nie. Jy weet nie hoe jou sitkamer lyk, kombuis, al die tipe goed. So op 'n einde van die dag besef ek net, jy weet, dit is waar. Want Ja. van die wêreld is so groot daar buite en daar is plekke waar ek regtig wil gaan en net iemand van Namibië daar ontmoet. Dit sal so interessant wees. Nee. Ek moet sê die Namibiërs en die Suid-Afrikaners, ons vind mekaar. As jy hoor sy, Ja. as jy hoor dat Tannie se kinders gou 'n bietjie in Afrikaans en dan sê hy Tannie, ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê. En dan sê jy beskiklik beste maatjies. Ek moet sê Vreeslik. dis regtig nog ons Ja, lekker. nee, dit is ja. En Namibië self, as jy nou jou gunsteling plekkie in Namibië moes kies, waar sou jy sê? Definitief Sandwich Harbour. Regtig? Definitief Sandwich Harbour. Okay. Ek is soos ek sê, ek is 'n plaaskind. Ek geniet om te kamp saam met die familie, Ja. al die tipe goedjies so. Waar die see letterlik die woestyn ontmoet. Ek bedoel, Ek ja, dit is what a definitief scene. iets besonders What a wat ons scene. land Ja. bied. Ek hoor vir jou. Temi ozochanga akakugumsha. Egumsha ozochanga akakuqaika uzawugumsha. Gumsha kawa uqaika.
kakete ibikati athi ibikati khawukhas kuthathe khawakari kajati tusi kokonqoma ngani maar my naam is Komsha en Komsha beteken is jagter en bosmantak en dis baie mooi voorreg om hier te staan vanoggend en ek is baie bly om saam met julle te wees. Van hier af sal ons nou begin. Ons gaan ook begin hier. Dan loop ons as ons spore kry van diere en kak kry van diere sal ons vir julle vertel watter soorte spore is dit en watter soorte kaka dit is. Dan vertel ons vir julle oor die muurshoop en van daar af gaan ons aan met die bushman op tot ons gaan klaar maak. Die drol is van wetrenoster. So die wetrenoster se drol is net gras. So uit die drol maak ons vuur want hulle sien dat dit nou gaan reën en die gras is nat. Dan maak ons die drol op, dan kry ons die droog gras wat binnekant is. Dan maak ons meer vuur met die stokke. Mangikazi kwake akausa kama trake jikawa atwa tsi autisme khaba mutsa de ka tsi akausa kama akauko ta autisme akauko hier loop drolle hier vanaf loop hulle af en dis 'n groot dier wat ons kameelperd noem, so drolle. Hy is so groot maar hy het so klein drolletjies. Ek het nou net hier bietjie Bosmantal gepraat oor die muurshoop. Maar dit wil sê hy deur die jare het ons altyd as die kyk die muur. Hulle het altyd die muurshoop gemaak. Hulle maak die blare en die bossies bymekaar begin bou hulle. Die muurshoop so en dan kom later as die muurshoop so oud raak en net so gatte. Dan kom die wat so goed die baie. Daar kom bou hulle weer hulle huise in die muurshoop. Dan maak hulle kos daar. En later dan kom die rattel is so 'n klein diertjie. Hy eet ook die zeker eet hy ook daar by die stroop. En as hy nou daarin gaan, dan eet die stroop en dan word hy gebyt van die baie. Hardloop hy weer. Dan moet hy iewers in die skatte weer lê en sy daar hy seer plek het bietjie koud maak en daar staan hy op. En soos hy so poep, hy poep is so blou in die hals. Maak hulle bietjie deur mekaar en dan gaan hy in die muurshoop en eet hy stroop. En as hy gaan ons wat die jagters is. En soms as ons in die veld jag en ons kom, dan sien ons sommer die spoor en dan kyk ons, as ons dan kyk, sien ons, nee, hy het hier stroop om gaan eet, hy eet ons op van die stroop. Vat ons die stroop, vat ons huis toe gaan gee ons die mense die te huis.
Welkom terug. Ons is hier in die veld. Ons het op 'n heerlike game drive gegaan. Ons toergids Jaffet het al van 5 uur af vir ons gewys wat het Lapalanga om te bied vir ons en ons het al springbokke, blou wildebeeste, bakoorjakkals, kameelperde, zebras, ons het alles al gesien. En Jaffet het vir ons al 'n heerlik interessante paar feite vertel oor al die diere. En ek is baie nuuskierig oor waar leer jy of het jy al hierdie inligting rondom die diere geleer? Eintlik, ek het groot geword by Hartdorp. En my pa het by natuur gewerk. Ek het van hom af geleer van die diere. So hy het vir jou van kleins af geleer. Ja. En ek het altyd met hom gegaan by die werke. Ja. En kyk hoe die mense werk met die diere. Ja. En behandel die diere. En nou is jy hierso. En dat is nou hierso. En hoe lank werk jy al by Lapalanga as 'n toergids? Ek is nou 10 jaar vir die gids, ja. Okay, so jy het al half so saam met die plek begin. Ja. Dis wonderlik en jy geniet nog elke oomblik Ek daarvan. kan niet, want ik leer meer als ik nou zo gids doe. Ja. Want ik krijg verschillende mensen. Ja. Kan ik ook nou leren. En ek neem aan dit is seker lekker want elke toer wat jy doen, ontmoet jy nuwe mense en mense van reg oor die wêreld. Ja. So dit moet eintlik interessant wees om te hoor en te sien hoe hulle dit beleef om op 'n game drive te gaan in Afrika. Yes. Maar ek moet sê jy het ons vreeslik bederf. Dit is ongelooflik mooi. Ek sien die wolke is hier, dit lyk asof dit gaan reën. Ja, dat is ook zo. Ons hoop so. En dat is wel voor die regen, want als daar niet regen is, dan is het kost voor die dieren. Ja. Zo komen we allemaal wet voor die regen. Ja, presies. En dan het ek gesien julle het baie interessante swart springbokke hier geplaas. Waar kom hulle vandaan? Kom hulle natuurlik in die omgewing voor of hoe kom hulle swart? Ek ken net die gewone springbokke. Ja, ons het eigenlijk een paar zwarte springbokken gebracht. Van die mensen wat geboerd met die golden. Okay. Ja, en zo komen ons het zo'n paar blauwe beest, wat jullie Ja. gaan zien het gouden. Ja, hulle lyk eintlik Heel goud. anders, ja. Ja. En ons het ook een paar wetspringbokken. O, Ons het regtig? niet willen gaan zien, maar Ja. ons het ook wetspringbokken. Ek sal graag hulle wou sien. Ja. En dan het ons nou al 3 klere gesien. Het is net die tijd wat beetje minder en als misschien een langer tijd gehad hebt, dan zal ons bijna dieren gaan zien. Ja. Dus nog goed gaan zien. Ja. Ja. En dan wat doen jy? Is jy net 'n toergids of doen jy ander goedjies by die lodge ook? Ja, ik doe ook andere goedjes bij de lodge. Van als je wel iets leert, je kan alles Ja. doen, ja. Dan moet jy ietsie van ons kan doen en leer. Yes. Maar so ook so leer 'n mens om weer. Yes, om te Jouself vorentoe te- gaan. Ja, presies. Ek is nou opgewonde vir hierdie wonderlike aandete wat chef Anna vir ons voorberei het. So hier voor my is 'n heerlike bordjie voorgereg. Chef, baie dankie dat jy tyd gemaak het om met my te gesels. Vertel vir my, wat gaan ons by die starter kry? Wat is dit? Dis 'n visvoorgereg. 'n Visvoorgereg. Ek neem aan jy kies self elke aand wat jy op die menu gaan sit. En jy hou van vis of hou jy nie so baie van vis nie? Ek hou nie so baie van vis nie, maar gaste hou. Gaste hou van die vis, ja. So wat is jou gunsteling dis om voor te berei? Die hoofgereg of die voorgereg of die nagereg? Kom ek sê maar ek hou van alles. Ek dink ook wel. 'n Chef moet eintlik maar Chef van alles hou. Vir my is natuurlik die nagereg die lekkerste. Chef, sê vir my, hoe lank is jy al hier by Lapalanga? Ek is 13 jaar hierso. So jy het Eerste April maak ek het 13. so jy het eintlik ook maar saam met Lapalanga gegroei. Ag, dis wonderlik. En waar het jy jou liefde vir kos maak vandaan gekry? Die liefde, kom ek sê maar die liefde het ek hier gekry. Hier, so het jy hier geleer ook of Ek het hier geleer ook. dis wonderlik. Ek sien baie uit om te proe hoe jou kosproses. Ek gaan nou 'n happie vat en vir jou laat weet of jy my oortuig het om die vis te eet. Dis heerlik. Dis baie lekker. Wat 'n vis is dit? Dis hyk van dit.
Dit is baie lekker. Ek sal dit vir enige iemand aanbeveel. Chef, sê vir my, het jy al by enige ander plek voor Lapalange gewerk? Ja, ek het al in Marendal gewerk. Okay, so jy kom van Marendal af. Ek is Marendaler. So jy sal nie Marendal sommer verhuil vir Windhoek of Nee, ek sal glad nie. nee, maar dit is net so warm hier by julle. Sjoe julle, wat 'n fantastiese ervaring hier by Lapalange Game Lodge. Van die game drive tot die Bushman Walk tot die aandete. Ek kan regtig sê ons is behoorlik bederf. En jy's reg, Carly, ons gaan nog verder bederf word met 'n heerlike massage. Ooh, okay, kom ons gaan.